Ndagira ngo mbabwire ko Burundi bumaze igihe kitari gito bushakisha abagize uruhare mu gushaka guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza muri 2015. Bagiye banashyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda basaba u Rwanda ko kohereza abo bantu bakagezwa imbere y'ubutabera mu gihugu cy'u Burundi. U Rwanda ruvuga ko rubafite nk'impunzi ndetse ko rudakwiye kurenga ku masezerano cyangwa se arebana n'ibyerekeye impunzi muri rusange. Muri abo ngabo rero harimo uwitwa General Godfrey Niyombare. Uyu nguyu bivugwa ko yari ku ruhembe rw'abashatse gukora kudeta guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Ni kudeta yaje gupfa muri 2015. Uyu mugabo rero byagiye bivugwa kenshi cyane ko yahawe ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda, ibirega ariko u Rwanda rwakanye, ndetse kandi Burundi ntibwatinyaga kuvuga yuko abo bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda batozwa bagahabwa intwaro, bagahabwa ubufasha bwose bushoboka, hanyuma bagasubira mu gihugu cy'u Burundi bakajya guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ariko u Rwanda rwarabihakanye ruvuga yuko rudashobora gukora igikorwa nk'icyo ngicyo, ndetse ko nabo bagiye bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi batigeze baturuka mu Rwanda, bose bateraga u Burundi baturutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo rero General Godfrey Niyombare byatekerezwaga ko ashobora kuba ari mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse amakuru aturuka i Bujumbura muri aka kanya cyangwa se mu gihugu cy'u Burundi ni amakuru akomeye cyane kuri General Godfrey Niyombare. Bivuga ko ari igihe byigeze kuvuga ko yaba yarishwe cyangwa se yaba yaritabye Imana. Amakuru ariko nyuma gato yaje kunyomozwa, ndetse nawe ubwe aza kuvuga yuko ari mu mashyamba ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi ko ajya mu gihugu cy'u Burundi agasura inshuti n'abavandimwe imiryango yiwe, kandi ko umutekano we uburinzwe mu buryo bukomeye cyane. Byinshi cyane rero kuri iyi nkuru ya General Godfrey Niyombare, umwe mu basirikare barakomeye cyane ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza, ariko baje kutagira ibyo bahuza. Bibutsa ko uyu mugabo yigeze no kuba ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi mu gihugu cya Kenya. Mbere gato yuko rero kudeta ijya kuba, Nkurunziza yari yaramuvanye mu gihugu cya Kenya amugara mu gihugu cy'u Burundi, ubundi amugira umwe mu bajyanama bakomeye cyane by'umutekano. Aza rero gufata igitekerezo cyo kuba yahirika ubwo butegetsi. Na ubundi impamvu nuko Perezida Petero Nkurunziza bangaga ko yakwiyamamariza manda ya gatatu yari inyuranyije n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Burundi ndetse n'amasezerano yarusha. Reka mbaze mbahisha make andi makuru y'ingenzi rero agezwe muri aka kanya, dore kugaruka ku nkuru yacu ya General Godfrey Niyombare. Reka nce mu gihugu cya Uganda babwire ko abashaka guteza imvururu mu matora baburiwe. Umuvugizi w'ingabo muri Uganda Colonel Chris Magezi ibukije abifuza kuzateza akavuyo ku biro by'itora mu gihe cy'amatora ya perezida azamura 2026 ko bazahanwa bihanukiriye, kandi ko ingabo z'iki gihugu ziteguye guhangana nabo. Yabigarutseho mu gihe habura iminsi mike ngo amatora yo kwa 15 Mutarama 2026 atangire. Bazatora mukuru w'igihugu rero n'abagize inteko ishinga amategeko muri Uganda. Colonel Chris Magezi yabwiye abashyigikiye batavuga rumwe n'ubutegetsi ko bakwiriye kuzitabira amatora, ariko nyuma yo gutora bagomba guhita rero basubira mu ngo zabo bakirinda guteza akavuyo ku biro by'itora. Ni mu gihe umukandida Robert Kyagulanyi uyobora ishyaka rya NUP yagiye asaba mushyigikiye ko nibitabira aya matora bakwiriye kuzaguma ku biro by'itora mu rwego rwo kureba ko batabiba amajwi. Robert Kyagulanyi wamenyekanye nka Bobi Wine agaragaza ko impamvu akangurira abamushyigikiye kuzaguma mu biro by'itora ari ukureba ko bamwibye amajwi amatora ya perezida abaye muri 2021, aho yarangiye rero Perezida Museveni ariwe uyatsinze yongera kuba perezida w'iki gihugu cya Uganda. So bwa mbere umwe mu bayobozi b'ingabo za Uganda baburiye abantu kuzatora bagahita rero basubira mu rugo, kubera ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba nawe yabigarutseho kwa 16 Ukuboza 2025. Yagize ati abazagerageza guteza ibibazo nk'uko numvise bamwe babyigamba, ikibazo cyabo kizitabwaho mu buryo bukomeye, ati twifashishije ibikoresho byose dufite kandi mu buryo bwubahirije amategeko. Muri iki gihe cy'amatora turasaba abanyapolitike bose kubaha amabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora no gukorana neza n'inzego z'umutekano ku bw'ituze rya buri wese, nk'uko icyo gihe witwa General Muhoozi Kainerugaba akaba n'umuhungu wa Perezida Kaguta Museveni yagiye abigarukaho mu bitandukanye icyo gihe. Hanyuma mu yari makuru mu gihugu cya Nigeria, amakuru avuga yuko guverinoma ya Nigeria yatangaje ko ibitero byagabwe ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byasenye ibigo bibiri by'umutwe wa Islamic State. Ibitero byagabwe ku 25 Ukuboza 2025 byibasiye ibigo bibiri byabaga mu ishyamba rya Bauni ryo muri leta ya Sokoto iherereye mu majyaruguru ashyira urengerazuba bwa Nigeria. Guverinoma ya Nigeria atangaje ko bitero Amerika rero yagabye ku mutwe wa Islamic State byakozwe ku bufatanye bw'impande zombi.
Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko ibitero byagabwe kuri umutwe mu rwego rwo kuwusenya kubera ko uteza umutekano muke muri aka gace cyane ko ukunze kwibasira abakristo bahatuye. Perezida Trump yabwiye ibyihebe ko nibikomeza kwica abakristo Amerika izakomeza kubigabaho ibitero simusiga. Makuru mu buryo bw'incamake kugira ngo tujye ku nkuru yacu nyirizina, reka mbabwire ko andi makuru akomeza kugenda avugwa ni kuri Ukraine. Uwitwa Volodymyr Zelensky akaba yasabye izindi ntwaro. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yasabye ibihugu by'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika guha igihugu cye inkunga y'intwaro n'amafaranga kugira ngo rero bazakomeze guhangana n'Uburusiya. Ibi bigarutseho abinyujije mu butumwa yashyize kuri X yahoze ari Twitter ku 27/25. Perezida Zelensky yibukije ibyo bihugu ko Ukraine atari yatangije intambara ahubwo ko ari Uburusiya bwayitangije kandi bukaba aribwo bugitsimbaraye mu kuyikomeza kubera ko butifuza ko habaho amahoro muri iki gihugu. Yakomeje avuga ko Ukraine ihora yiteguye gukurikiza cyangwa se kubahiriza amasezerano yo guhagarika iyi ntambara kubera ko bo icyo bashyize imbere ari ukugarura amahoro muri kariya gace. Gusa yavuze ko mu rwego rwo kugira ngo rero akomeze ibyo biganiro bigendanye no guhagarika iyi ntambara, ibi bihugu bikwiriye rero guha Ukraine ubufasha mu bigendanye n'intwaro ndetse n'amafaranga kubera ko Uburusiya bukomeza rero kubatera ubutitsa. Ati kuri twebwe intego yacu ya mbere no guhagarika intambara, intego yacu ni amahoro kandi dukwiriye gukomera. Ati mu gihe turi mu biganiro byo kwihagarika, niyo mpamvu rero turi gusaba isi cyane ibihugu by'Uburayi na Amerika ubufasha burimo rero intwaro zirimo indege zitagira abapilote kuko zizadufasha guhangana n'ibitero by'Uburusiya. Muri Kamena 25 perezida yasabye ibi bihugu rero inkunga ya miliyari 40 z'amadolari y'Amerika yo kwifashisha mu gushyira mu bikorwa imishinga iri mu ngengo y'imari y'umwaka wa 2025-2026. Ibi kandi Volodymyr Zelensky yabigarutseho nyuma y'uko Uburusiya bwongeye kugaba ibitero bikomeye cyane muri Kiev, umurwa mukuru wa Ukraine, no mu tundi duce twa Ukraine mu rucerera rwo kuri wa gatandatu bukoresheje misile n'indege nto zitagira abadereva cyangwa se abapilotes drone. Uko amakuru rero atugira yakomeje kugenda abishimangira. Kaze rero muri amakuru yacu ku buryo burambuye ku nkuru yacu mbabwira ko amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi, ni igihugu giherereye mu majyepfo y'u Rwanda. Amakuru aturuka muri iki gihugu cy'u Burundi ndetse navuga ko atari n'inkuru nziza cyane kuri twa General Godfrey Niyombare, nubwo we atari yafatwa ngo agezwe imbere y'ubutabera mu gihugu cy'u Burundi, ariko aranavuga yuko aba bafungiwe ubugizi bwa nabi mu 2015 ngo bazigera bafungurwa niyo barangiza ibihano. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko abafungiye ubugizi bwa nabi muri 2015 ubwo muri iki gihugu hatotumbaga umwuka mubi watewe na manda ya gatatu ya Petero Nkurunziza bazakomeza gufungwa kabone niyo baba bararangije imyaka iyi bakatiwe. Ibaze kuba barafashwe bakaba bafunzwe kugeza uyu munsi, abakata imyaka 15 bakata imyaka 20, ariko bikavuga yuko mu gihe barangiza n'ibihano byabo batazigera bafungurwa. Hanyuma rero umbwire ngo uwitwa General Godfrey Niyombare wari uri ku ruhembe rw'abashaka gukora kudeta mu gihugu cy'u Burundi aramutse afashwe bizagenda bite? Yabwiye perezida wa komisiyo y'igihugu iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Musenyeri Martin Blaise Nyaboho ku 26/25 ubwo yamugezagaho ikibazo cy'abarangije ibihano abagizwe abere bamaze igihe kinini cyane batarafungurwa. Musenyeri Nyaboho yabwiye Ndayishimiye ko by'umwihariko mu gihe umwaka ugana ku musozo ashobora kuvuga ijambo rimwe ku bubasha bwe nk'umukuru w'igihugu aba bantu bagafungurwa bwangu. Perezida Evariste Ndayishimiye yasubije Musenyeri Nyaboho ko ategereje ko Minisitiri w'Ubutabera amuha urutonde rw'abagomba kurekurwa kugira ngo avuge ijambo rya nyuma kuko rwamaze gukorwa. Ati gusa abo yise abagizi ba nabi bafunzwe muri 2015 ariko bagakatirwa imyaka mike bo bazakomeza gufungwa. Yagize ati abagizi ba nabi kubera ubwo bugizi bwa nabi bugikomeje, iyo umurekuye asubira gukorana n'abagizi ba nabi. Abantu bakoze ikibi hano muri 2015 hanyuma bakamukatira igifungo gito, uno munsi umurekura ugasanga asubiye gukorana n'ababande. Nicyo gituma rero harabo dusabwa rero gusuzuma abo Perezida Ndayishimiye ashinja ubugizi bwa nabi n'abakurikiranweho kugira uruhare mu igerageza ryo gukuraho ubutegetsi bwa Nkurunziza muri Gicurasi 2015, barimo abateguye imyigaragambyo, ibyaha bashinzwe birimo rero umuguhungabanya umutekano w'igihugu. Amategeko y'ibihugu bitandukanye rero umukuru w'igihugu ntagira uruhare mu kurekura abarangije ibihano cyangwa se abagizwe abere n'inkiko. Umucamanza w'ikirenga icyo akora gusa no gutanga imbabazi. Ubundi niko mu mategeko biba bimeze muri rusange. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, andi makuru abakomeza kugenda agarukwaho
ni menshi cyane, mbabwira ko Amerika ingendo z'indege zirenga ibihumbi 14 zasubitswe kubera urubura rwinshi cyane, nk'uko amakuru atugeraho akomeza kugenda bishimangira. Urubura rwinshi rwibasiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatumye ingendo zirenga ibihumbi 14,400 z'imbere mu gihugu zisubikwa, izindi zimurirwa igihe kitazwi. Leta ya New York imwe mu zibasiwe n'urubura rwinshi cyane, kuko urwahaguye nirwo rwinshi cyane rwibasiye iyi leta iherereye mu majyaruguru y'Uburasirazuba ya Amerika mu myaka ishize. Kwa 27 Ukuboza 2025 Guverineri wa leta ya New York witwa Kathy Hochul yatangaje ko muri iyi leta hashyizweho ibihe bidasanzwe kubera uburyo urubura rwabaye rwinshi cyane. Ibi byatumye rero ingendo z'indege zirenga 700 zo muri iyi leta zahagarikwa, mu gihe mu gihugu hose cy'Amerika izahagaritswe zirenga 3,000 kubera urubura rwinshi. Ikigo Flight Aware gikusanya kikanakurikirana amakuru ajyanye n'ingendo zo mu kirere cyatangaje ko ingendo z'indege zirenga ibihumbi 12,400 z'imbere mu gihugu zirimo izasubitswe ndetse n'izimuriwe igihe. Reuters ni amakuru by'Abongereza yanditse ko ingendo z'indege mpuzamahanga 2,100 zimwe izagombaga guhaguruka no kugwa muri Amerika nazo deja zamaze gusubikwa, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira muri rusange. Hanyuma mu yandi makuru nuko Ubwongereza bwakajije amabwiriza ajyanye no kubona visa ku baturage baturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko iki gihugu cyanze gushyira mu bikorwa ingamba zigamije gusubiza mu gihugu abimukira bari mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'abandi bakoze ibyaha. Ubwongereza bwavuze ko RDC itakoze impinduka zasabwaga hashingiye ku mategeko mashya ajyanye no gusaba ubuhungiro yatangajwe mu kwezi kwa Ugushyingo. Kubera iyo mpamvu rero abaturage bo muri RDC ntibazongera guhabwa ubufasha kuri serivisi zijyanye na visa zihuse, kandi Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu mu Bwongereza yatangaje ko abanyacyubahiro n'abanyapolitiki baturuka muri RDC batazongera guhabwa serivisi z'umwihariko zigenerwa abayobozi iyo binjira mu Bwongereza. Hagati aho Ubwongereza bwatangaje ko Angola na Namibia byemeye kongera imbaraga mu kwakira abaturage babyo basubizwa mu bihugu byabo, nyuma yo kubwirwa ko nabyo bishobora kandi gushyirirwaho ibihano kimwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivuga ko ibihugu bizanga gukurikiza amabwiriza mashya y'Ubwongereza bishobora guhanwa, ntibizongere kandi kwemererwa guhabwa visa hashingiye ku mpinduka leta y'Ubwongereza kandi yashyizeho mu bijyanye no kwakira bimukira abashaka ubuhungiro buzajya batangwa by'agateganyo aho kuba rero by'igihe kirekire, mu gihe inkunga y'icumbi yahabwaga abasaba ubuhungiro izakurwaho ndetse hashyirweho uburyo bushya bwemerera abantu kwinjira mu Bwongereza kandi hagenwe n'umubare cyane w'abinjira banyuze muri iyo nzira. Ubwo Ubwongereza kandi bwatangazaga iyi gahunda bwaburiye ibihugu ko bitazemera kwakira abaturage babyo bari mu bihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bishobora kandi gufatirwa ibihano. Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yatangaje ko atahita yemeranya n'ibyatangajwe na guverinoma ya Israel yemeye Somaliland nk'igihugu kigenga. Bwana Trump yatangaje ko yifuza kubanza gufata umwanya wo gusesengura iki cyemezo cyo kwemera Somaliland nk'igihugu kigenga. Ku 26 Ukuboza 2025 nibwo guverinoma ya Israel yatangaje ku mugaragaro ko yemeye Somaliland nk'igihugu kigenga na leta igomba kubahirwa ubusugire bwayo. Nyuma y'uko iri tangazo rigiye hanze, Benjamin Netanyahu witegura guhura na Perezida Donald Trump yahise abwira Perezida wa Somaliland Abdulrahman Mohamed Abdullah ko azasaba Trump kwemeza iki gihugu na leta yigenga. Ati, nzabwira Perezida Donald Trump rero ubushake n'ibyifuzo ufite byo kubahiriza amasezerano y'amahoro yitiriwe Abraham. Amasezerano yitiriwe Abraham yasinywe hagati ya Israel n'ibihugu by'Abarabu muri 2020 bigizwemo uruhare na Amerika mu rwego rwo guhosha amakimbirane byari bisanzwe kabifitanye ndetse no guteza imbere ubufatanye n'imikoranire hagati yabyo. Somaliland nayo yemeje ko yiteguye kandi kubahiriza amasezerano y'amahoro ndetse no kubanira neza ibihugu by'ibituranyi. Gusa Trump yatangaje ko we atahita yemera uyu mugambi wo kwemera Somaliland nk'igihugu kigenga, ahubwo ashishikajwe no guhagarika intambara muri Gaza. Mu kiganiro aheruka kugirana n'ikinyamakuru New York Post yavuze ko ibigendanye no kwemera Somaliland atabikozwa muri iyi minsi, ahubwo ko azatangira kubitekerezaho nyuma. Ati, ntabwo ibyo nabyemeza aka kanya, oya rwose ntabwo byashoboka. Israel nicyo gihugu cya mbere cyemeje ku mugaragaro ko cyemeye ko Somaliland nk'igihugu kigenga, ndetse bitangira kandi kugirana amasezerano y'imikoranire. Kugeza magingo aya nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira,
Somaliland ni agaciro kahariya muri ihembe rya Afurika muri Somalia, akaba rero Israel yakemeje nk'igihugu cyigenga. Reka duhere kuri Israel. Abantu bashobora kandi kuba bazi perezida wayo ni mbarwa, ariko minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu arakomeye cyane mu mpande zose z'isi. Perezida wa Israel yitwa Isaac Herzog, ariko ijambo rinini cyane mu mitegekere y'igihugu rifitwe na Benjamin Netanyahu. Reka tugaruke kandi muri Afurika, muri Ethiopia minisitiri w'intebe Abiy Ahmed Ali afite ijambo kurusha perezida Taye Atseke Selassie. Wavuga ko inyito mukuru y'igihugu buri gihe bitavuze ko ari we muyobozi ufite ijambo kurusha abandi mu gihugu ntiyaba abeshye. Impuguke muri politiki akanaba umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda Dr Ismail Bukanane aherutse gusobanura uburyo butatu butandukanye bw'imitegekere y'ibihugu uko butoranywa n'icyo bivuze mu iterambere ryabyo. Dr Ismail Bukanane yavuze ko muri Afurika ndetse muri Amerika higanje imitegekere igira abaperezida bakuru b'ibihugu mu buryo mu Burayi hakiganza imitegekere igira ba minisitiri b'intebe abakuru b'ibihugu, ni mu gihe muri Aziya basaba n'abayoborwa muri ubwo buryo bwombi, hakaba n'indi mitegekere ya cyami yo iboneka ku migabane itandukanye. Yavuze ko nta hame rihari rigena uburyo igihugu runaka kiyoborwa muri ubwo buryo bwose. Ati nta formule ihari ngenderwaho, ahubwo ni amahame ibihugu byiyemeza ubwabyo. Yasobanuye ko mu mitegekere iha perezida ububasha bwo kuba mukuru w'igihugu akenshi aba ari nawe mugaba w'ikirenga w'ingabo, naho minisitiri w'intebe akayobora guverinoma y'abaminisitiri wenyine cyangwa se bagafatanya. Ibyo bishingira ku kuba igihugu kibona hari inshingano zikeneye iyo myanya yombi. Ati impamvu rero bibaho ni uko icyo gihugu kiba kibona ko hari inshingano zo guha perezida n'izo guha minisitiri w'intebe. Hatari akazi kenshi cyane ntabwo ari ngombwa kugira perezida na minisitiri w'intebe, kuko hari ibihugu bitagira minisitiri w'intebe kugeza magingo aya. Ku bihugu bifite imitegekere iha minisitiri w'intebe ububasha bwo kuba umukuru w'igihugu, perezida aba ari uw'icyubahiro, ariko minisitiri w'intebe ari we ufata imyanzuro akanayobora guverinoma ndetse akaba umugaba w'ikirenga w'ingabo. Gusa aho minisitiri w'intebe aba ashobora gufata imyanzuro yagishije inama perezida, nubwo nabyo bitagenda gutyo hose biterwa n'ibyo bumvikanye. Dr Ismail Bukanani yakomeje asobanura imitegekere ya cyami, avuga ko nayo iteye uburyo aho usanga hamwe rero batorwa, ahandi ubuyobozi bugahererekanywa ku muryango umwe. Ati hari aho bagira umwami ariko nawe ari uw'icyubahiro ndetse no gutanga inama, ariko minisitiri w'intebe cyangwa se perezida ari we uyobora igihugu. Ati gusa hari ahandi nko mu Bwongereza minisitiri w'intebe ari we uyobora igihugu, ariko hakazamo umwihariko ho umwami niwe mugaba w'ikirenga w'ingabo. Tugira kandi ibihugu nka Maroc aho umwami ari we mukuru w'igihugu, ariko minisitiri w'intebe ayobora guverinoma yo gusa. Yavuze kandi ku bandi bayobozi bafite imyito zihariye nka chancelier w'Ubudage ba Emile mu bihugu byo muri Aziya. Ati Emile twamufata nka perezida cyangwa se umwami kuko niwe uba ari umukuru w'igihugu, ariko nabo bahererekanya ubutegetsi mu muryango. Mu Budage ho bagira minisitiri w'intebe ari we mukuru w'igihugu, noneho umwanya wakwiswe perezida bo bamwita chancelier. Yongeyeho ko irindi tandukaniro ari aho usanga abayobozi kandi bashobora gushyirwaho batowe n'abaturage bose cyangwa se bakemezwa bitewe n'uko amategeko biteganya n'indi myihariko inyuranye. Dr Ismail Bukanani yavuze ko muri iyi mitegekere yose utavuga ko hari myiza kurusha indi abantu bakabaye kandi bayoborwamo, ahubwo ko icy'ingenzi ari uko hakorwa amahitamo abereye buri gihugu. Ati mu bijyanye n'iterambere tuvuze ngo demokarasi niyo nziza, ibihugu bya Afurika byaba ari byo biri imbere, ariko ubukungu buracyari hasi. Tuvuze mu binengwa by'ubwami kandi nabwo usanga ibihugu bya Aziya biyoborwa gutyo biteye imbere nta buryo buruta ubundi uretse ubuzashyira umuturage ku isonga bikorwa akabigiramo uruhare. Rero nibwo buryo bw'imitegekere butandukanye bwo hirya no hino ku isi. Hanyuma makuru yacu turasoreze kuri nkuru mbabwira ko Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi mu Rwanda Murangwa Yusufu yavuze ko u Rwanda rumaze gusinya amasezerano agamije guca burundu gukoresha kabiri n'ikumira ryo kunyereza umusoro ku musaruro n'ibihugu 18 kandi byagiye bitanga umusanzu mu gukurura abashoramari barugana. Yabigarutseho ku 22 Ukuboza 2025 ubwo Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'Abadepite yemezaga amasezerano arimo ayo u Rwanda rwagiranye n'intara yihariye ya Hong Kong ndetse na Repubulika ya Rwanda y'Ubushinwa
yo guca burundu gusoresha kabiri ku byerekeye imisoro ku musaruro n'ikumira ry'inyirizwa ry'umusaruro ndetse no kutishyura umusoro. Yashyiriweho umukono i Hong Kong ku wa 9 Ukwakira 2025 n'amasezerano azashyigikira umubano w'ibihugu byombi, gushyigikira urujya n'uruza mu bucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi, ubufatanye bwabyo mu bijyanye n'imisoro ndetse no gusoresha mu buryo bunoze no guhanahana amakuru ajyanye n'ibibazo birimo kunyereza no kutishyura imisoro, kubaha uburenganzira bw'abasora. Minisitiri Murangwa ati aya masezerano kandi aradufasha kugira Kigali ihuriro rya serivisi z'imari. Berekanye ko ubusanzwe ayo masezerano u Rwanda ruyakorana n'ibihugu by'ingenzi mu bucuruzi mu ishoramari hagamijwe kureshya abashoramari binyuze mu gutunganya ishoramari mu buryo bubanogeye. Ati guverinoma y'u Rwanda yiyemeje kongera umubare w'ibihugu bifitanye amasezerano yo guca burundu gusoresha kabiri ku byerekeye umusoro ku musaruro, ikumira ry'ibinyerizwa ry'umusoro no kutishyura umusoro muri rusange. Amasezerano akorwa ahanini n'ibihugu by'ingenzi mu bucuruzi no gushora imari n'ishoramari hagamijwe kureshya abashoramari binyuze mu gutunganya ishoramari mu buryo bubanogeye. Depite Kanyange Foibe yabajije inyungu u Rwanda rwaba rwarakuye mu masezerano nk'ayo n'uburyo ruhitamo ibihugu by'uruyagirana nabyo. Ati ndashaka kumenya inyungu u Rwanda rumaze gukura mu bwoko bw'aya masezerano, ndashaka no kumenya uko u Rwanda ruhitamo ibihugu rukorana n'aya masezerano. Minisitiri Murangwa Yusufu yasobanuye ko u Rwanda rukomeje gushaka kwagura umubano n'ibindi bihugu ndetse no guteza imbere imikoranire, aho kuri ubu rumaze kwegera ibihugu 75 bishobora kandi kugirana bene aya masezerano. Ati ibihugu tumaze no kugirana amasezerano 18, ibindi turi mu nzira z'ibiganiro, no kuvuga ko bisaba ko dushyiraho uburyo buhamye bwo gukurikirana amasezerano, cyane ko hari impinduka zishobora kuba mu gihugu cyacu zikagira ingaruka kuri aya masezerano cyangwa se iza mu bindi bihugu dufite amasezerano, bikaba ngombwa ko dukurikirana kugira ngo tugire icyo duhindura. Aya masezerano aba agamije kandi gufasha ishoramari mu by'imari kandi mu nshingano za KIFC harimo no kuyakurikirana. Bimeje ko nubwo u Rwanda rumaze igihe kandi gito rutangiye gahunda yo guharanira kugira igicumbi cy'imari muri Afurika binyuze muri KIFC, umusaruro ugenda uboneka. Ati nibwo tugitangira, ati ntabwo turamara imyaka myinshi dushyira mu bikorwa iyi politike, ariko inyungu zitangiye no kugaragara. Ati abashoramari mu rwego rw'imari bamaze kuza gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba rero ari Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa. Reka mbashimire mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.